Shanvai Chonvai Gajite he Baptist Youth Society Chingjaroi Baptist Church Atumena Kathai Sambanga Kachima Chowrang Laga Itum Hogu Poklali Lakui he ishiwui Jubilee Choir Ping Naralaga Rathan Mira Chiwitili Hokupok Se Hahi Reverend Dr. Totringam Jungwa Yaugohoma New to some Baptist Church na Rahang Mirno. Say, me thought, Kachida. Yangmichingda khalei itum saikorali kasakwa kring of Evra.
Chingjaroi Baptist Church we Women's Society li na nang tap aina ngarabing da achi ringpa we nitre Platinum Jubilee Proho Sampang Sauda Shikasanga Sai Corona Hilira Chiblaka Ringapa Kamatan Aina Proholi Msot Kami Atam Sangupangiwang ningshiya Prohawi Sokami Prohawi Bagapa Prohawi Legashiji Atumuli Ling Sakta Ngayon Gahaya Vareshi Akang Sada Oktikavai Avuping we Tungli Nawi Sokmiji Atam Kajida Lemijingkavai da Proha Ari Nalisya Sali Ringpala Gahaya Ngushun Hiwi Program Angran Angye Hili Sharukumi de Galia Shikasanga saikorali Proha Nana Savai Milo Nana Shiching Milo Saikor Nawiming Demte Kawang Sangsak Milo Kala Proha Nawiming Li Ari Musot Midakali Saikor Proha na Savai Mida Proha na Somida Itum Saikorali Kamatan Jingri Gahai Sokimijila Sampang Kawai Remikapta Itum na Programmi Singa Kawai Kokup aina tengda prohawing John kami manglang terwi Japan kami ji le mijing kawaida itum li hu kimia Project Christo mingli siaga sani Amen. Ara itum kamioli nguroko kui atam kui ka se jena kamiona hivak ramilo itum saikorana kayakha shiena ninga da ngurokui se saikorana ninga se Misir se ara itum zakmai ga jithei kala panan ka sa atam hun ka khuira jena BWS pasili atam midre zakmai ga jithei kala panan ka sa atam khui milo Hoksa ga shai mring phak le Hoksa shai khui le ga jing ham ku phui ring phana yo Achi itu Jubilee hi kai khana ungsang mamandale kai khana ungsang laga chatui khai lang vai ichi cha wi ot ngurut ngate da le ka hai wang jena arila mi kathar ngrom sang mamanda khlei wang athum li chat mai ki chithe nang soda presentation naw ko titiaw naw mi ngai dle ari ngashun hi wa presentation mi gi chi group chungta le jena atam sangla Thada lak sada ina pulla ba ina pata mire ko tong na thada mathang so khui misi ki chaning sinara Ari hila ayamra ramata achimi ka thara ta khlaiping Chisami Baptist Church with pastor kala apreva nani nala stage lira laga nani presentation na ko tiaw na hira khui milo ning sinara ka khanele krasom CV pastor Kakatumali Sorapung Church with Secretary, Kamateli Quiri with Head Deacon,
Karasom Lazo pastor, new Karasom pastor. Jo patami lishit liko, Jisami pastor Prevo, Krasom CV pastor, Sorapungwi church secretary, Quire head deacon, Krasom Lazo pastor, new Krasom pastor. Jo Nathum saikorali la rakumi ningshiya kayakha. Arila chairperson women's pingli mingai lishitele paure women chairperson quire women chairperson Krasom CV women chairperson Krasom Lazo women chairperson Krasom new women chairperson Nathum nala radleka mangavakli atamasang la karamisik jening shinara. Ito my presentation kami hili tada chungna haida mavakapei mavakapei lale sabapa may jena kaji kata pastor share privilege tat khalei kawa ari tada matang shok milo ningshiya nare. Laka ari hina pamting la sariao ari kamiwo sami da khalei pamting la sariao former president BWF and TNPA alila presentation now mingai tle an ali saklak eina ishiwui kamiwo sami mikhavai da khangakau atamli anar mathan thup maya wuivang presentation teolak thalala na ring phalak eina khuimilo gchi hi itum sehane. Adugi matangda Sir Timre missionary BWS CPC. Itumna missionary aka nganauda khalei. Itumwi Sir Timre ne matalagay na yangmichingda itumna nganauda khalei oja. Ishina sakla agayna hora laga awi ot ka sakchong khalei salala aji Jubilee hili na ungsang milak lo ta ho ungkai ne. Aduga mabu lakminaba magi brother na shu ashida lagraga nang presentation do laubira. Jiwi Tili, former chairperson and secretary. Kutonga. Itumli 1950 we ena hopok lakan 2021 ena tangta pungvu sami ka hyping. Nathumli ina amingli sababu ina patami ke presentation hi mukwila tada hili kutong na shok nganing mi serlo nathumli asak jithai ngai ser de le chiwang ina kachi kathana mawan sathui ka haila leye kachi kathana yorla la sangai chiwang ina saikorana manga stage li nathum khalei wuivang itum nathum na pingpang la kaina ot sarami ka hai itum Nathumli layman marun ramane ka aji kunai thought itumna pinglak kainai thada platinum jubilee mayon ko khui hi nathumai manga aine nei kachi hi itum shan khuye chiwangena ari hile aming pata mire chiwi alungli kachi ka thana thi ka haila leye ka anaw nga lava arva na sampangran
จีชกสัมพังมิโลกจีฮีอินะทุมไซโครลิงเก่าตเลยอาร์สวิซาพีเอสเคอาซนีเอสเคอาวามทีนาทรูเคอินชิลูเอสอาซิริวเอสอินรันทิลูเอสชิชิงลูอาร์นิงสังลาอาร์อาซารูอาร์ลิชอมลาเอ็มฮังมิลาเอ็มโซโคลูเอสริงชิลาตีพนิกลาสแกนเอเลอานินูเอสโซมิลาเอ็มพามิลาอาร์นิงฮอร์ลาทีเอซินัทวันอาร์วันเทอร์ลาเอสเควิโนอาร์ปานัมลาเอสเลียอาร์ตมิลาอาร์วิสโมเอสเคปัมทิงลาเอ็มอิลิงไอเอสเปรมโรสเอสเคมัทวันเอเลมิงทิงลาSK Sovino R John Miller AS1 Miller LC1 M Solo AS John Ngamla R1 Shimla R1 Timla K Ning Timla SK Susana K Totingla AS Ramrepi AS Pimi จก็ต้องในสเตจลีอักชิมังเลยนึกถึงเลยอาจจะจิตให้ไงstage hili kang ning tak le karara tak le atume mga ina itum jubilee singkum hi hab ko khano kala ka shilam samphang lak la itum na tajam taram ina mayon ko khui samphang ai atume ka tom khami masanga ka itum ka chili ka ina tangta jubilee hi mapung ma pharam rai juwang ina hiling a ning ka tak le ya hiling a ning tak le avung ra aying ra thi hai salala athumna ram nga te nga ta ta yorla sa thui hai la athumai ka tom khami athumai chit se khami hi itumli jubilee hi maha pokrang la ka ena thui la ka achira shungda athumai ka tom khami manga ida itum ning hak la ka na jubilee mayon ko khui hi samphangai jiwang avang ra kai ka no ga thui ena kan thui hai rai ai vang ra o ga thui ena kan thui hai rai kha arila avang ra pingwi oh hili in the emotion sana khai na nei is r hegri one la ari jubilee atam hitharan hili katom mi ka haji thada ari la itume centenary atam watle jiwangena nathum na atam kachi vale itume centenary atam chi mara shungrang la ka ena tangta ari katom khami chi thada itumli katom mi chinglo kachi hi nathum saikorali ka pone nathum se hasak nathum otsak nathum ning phaning saikor achi jubilee hili horsang mi chaw la ka sami ka hai hi itum nathum li samang ka ha kai na ma mi ra thure thalala nathum saikorali o ka pe mi ring lang rum sang mi ra no centenary ma wa shungrang la ka ena tangta nathum li Varena somita itum centenary hi mathala kai na mayon khuiram se ka chi hin tum le kapone ningshiya khaire na tin under che da zarna phen kai chi la Ari former chairperson secretary Swelungni acha kre liver mayor nauping na sangsai ta itume pastor avam Ari pastor desoloshi avava
pastor na lei te le ka oi mathun sa da shokhui milla job pastor ari ot kasak le ai da apam hili mapam thore awi shim khur akhana pastor avam ari la chui mathang le history committee Ari hilila iram achikom 75 platinum jubilee mayonra tapam daklay atam hitharan hili sina lupalan kchungka vat ka wuivang iram ayarli pam sa taklay now shin ngala naurano or pre naurano atamli ka chiham chitharan chili matan tutub aina iram jubilee mupung phang saklakra ta donor sami taklaya ngalavo or pre now sang Nathum le ningshiya kachang katte Nathum na sinalupalan hiya kamachikat mini kachya itum hiya kamupung pada mamayon kwiramare jivangay na Nathum na hiya ka ngalang payda o Nathum na office we ena sampang daklehi aji Jubilee hili hay sang laga Nathum na mapung palak ina itum le ringpa kangasakhi Nathum wuivang ina karane jivangay na Nathum la presentation now katitiaw now mi ngai tele ina hili aming pata mi ke kutong na stage hili ralaka rasam phang milo kachi kathana wa ayarli pam sa thai ta mara kharar lang wa chang ta le chuwang ina shim khorna atam masangla Ichichawi aming chi pasok aka achon vang rala o avavang rala saikorana hira sam phang mi si ke ningshiya SK Yishimla, S Horela, R Yai Timchon, SK Amei, R Totrechon, R Wario, R Yangrela, SK Christina, Shonter M Solo, Singter M Solo, M Leimala, M Ramrechan, R Vita, M Rusina, R Leimi, KPO Vasemchon, AL Soyaror, AS Shonshim, T Ngasungpi, M Soshimla, AS Pearl, AS Tonchui, R Kavelta, R Rington Me, Tada matang shokwi milo hili presentation ngaran miki jipingchina ngaran miaure. Jena, atam masangla arilag chung kayaw fuki jiledle. R Rington Me, IS Priscilla, AS Chetita, M Lachung, SK Sona, SK Ungyaula, SK Ngalapem, SK Yursemla, T Juimirin, T Tamyaula, AS Timyapi, K Shangamla, SK Semyala, AS Chanshimla, SK Rinshimla, M Mayopi, R Soyarin, R Raching Me, AS Sinchanyo, M Leimichon, SK Sophia, R Lantimyo, M Raimi, T Rinwi, R Pamringla, T Sohorpem, T Ningtamla, T Shomvini, AS Pilayo, R Ngalarin, Ashi Me 53. So matang.
Mang na ma kre la mo dia. La pu ke kra kre lo la ko dia. Kachi katana masang pangrang kachi layaka arama meeting hui utile office hui kuno wagle rasang pang mi paira. Ari la lagluita itume history committee hi kipa mamay na sami klajika itume souvenir le zangser de itume armingtingla Shinaolong president Shinaolong chairperson kala oja kunot jiwetili MLC1 ashi katumna tongtung shang salaka apam hili sashoki kachi maningla Imphal Ukurli atumay ngalang atumay yang chishot laka itumay history hi matala kain atumna sashok kamiwang achi souvenir hi ponga kwine jiwang na shi katumle ningshiya khaire kachi hi na lakluita hangai luitle Amei kunod we hi shimkur akana late ka shoksang pang milo. Itumna pandan sa kangi hi ari hi eina tanghai sa se jingham sanai de i kui la pai ro ko ningshi ser hai ran tum saikorali hi eina tanghai sa se ningshiya BWS le ara itum shalam tui ena kashi tui hi shalam tu hi tumna queer dimri kamei missionary BWS wena khangna sambangra chiwi thili ka shitui khami ona awi thili awi mathangli atamra khimira. Now I invite Mr. Dimri Kamei missionary BWS to come and say a few word of encouragement. Good morning. Yam nungaire singumba mapam matam phanghan biba ihan hanbada khoigi sembiba mapu ibungo Prabhu Jisu Krista mahak pungam khalei tana thagalli aise Manipuri do oina dum ngang ragani akhoi Tangkhul lon khangdrabnina chak charabra haibugumdi khangi kadai sakira haibugumdi khange dubu topa thido hendo na haibungamdre ado krigumba akhoi Chingjaroi gi women society na sumaina aibu season aram mardi koina partnership oiragadi noi lon sungang bungamgadra haina su thajabam le ani subadana akhoi Chingjaroi Baptist Women Society mayam busu
ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯗꯤꯀꯦꯟ ꯕꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯂꯥꯏ ꯒꯨꯔꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯔꯞꯇꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯇꯦꯁꯟ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯇꯤꯅꯝ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯕꯣꯔ ꯐꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ MU ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯧꯒꯟꯁꯤ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯖꯔꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯐꯤꯐꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯋꯤꯂꯣ ꯃꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯇꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯪꯅꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯐꯥꯎꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯧꯒꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯃꯈꯥꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯌꯥꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠ ꯁꯝꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯨꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ 2022 ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ 23ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯆꯤꯡꯂꯨꯞꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯨꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯛ ꯆꯪꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯆꯦꯡ ꯌꯦꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯟꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯐꯪꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯔꯝꯕꯥꯏ ꯇꯤꯡꯒꯣꯜꯅ ꯆꯔꯆ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯐꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗ ꯆꯔꯆ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯁꯦꯝꯃꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯔꯆ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯣꯠ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯤ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯕꯨꯏ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯀꯕꯨꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯁꯨ ꯆꯠꯂꯤ ꯀꯕꯨꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔ ꯗꯦꯠ 10 ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯨꯝꯂꯛ 3 ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤ 9 ꯕꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤ 9 ꯕꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯖꯔꯣꯏ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯆꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯕꯨꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯀꯟꯅ ꯃꯤꯛꯁ ꯑꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯗꯨꯅ ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯖꯔꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯇꯦꯟꯂꯞꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯇꯅ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯃꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯛꯁꯤ ꯈꯨꯔꯦ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯖꯔꯕꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ BBSꯁꯦ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯚꯦꯀꯦꯁꯟ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯂꯣꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯂꯣꯝꯗ ꯅꯣꯅꯦꯔꯣꯝꯗ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯆꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ BBS ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯚꯦꯀꯦꯁꯟ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯣꯛꯁꯦ ꯊꯨꯡꯉꯦ ꯑꯗ ꯆꯠꯂꯔꯣꯏꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯆꯔꯥꯡꯅꯔꯝꯕꯅꯤ ꯆꯠꯂꯒꯨꯝꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯤ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯕꯣꯔ ꯐꯪꯒꯗꯧꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯇꯤꯅꯝ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯌꯥꯎꯋꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯐꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ
aduga gari si that 11 digi ban tawba haure haibudi president lakani haiduna boycott tawduna manipur imphal manung sida gari si chatok sin tawbi adre haibugi pause muk phangi si gari si kamaina chak dabra haiduna wakhanwa dun leima matamda gari si aikoigi khungi chairman amada aina gari sinangi gari si paiba yagadra haiduna unexpectedly mangonda sum haijaba matamda chatlo pairaga chatlo isogi wahai aduga sumba punma matam mafam si chatlaga pulluro haina pibibagi maram oidana ngasi asi mafamda yaurakpani haibisi aina hitang amuka haijage aduga aina wahai khra sigi aigi wakhanlonda ijariba aduga haijaningba wahai khra thamjage madudi amuka hanna good morning good afternoon mayam wish tawi ado akhoi english to aina pathuk chage sina platinum jubilee ge greetings oina mayam gi damak adoga mayam mamang da pathuk chage haina aina ijaram bane sige wai si mayam tamin nare harega tok aigi matam solution lage. It is with great joy and deep respect that we gather here today to celebrate a truly remarkable milestone, the Platinum Jubilee, marking 75 years of enduring commitment, excellence and legacy. 75 years is not merely a measure of time, it is a journey of perseverance, vision and service. It represents the dedication of countless individuals whose passion, hard working and faith have built and sustained this great institution through the decades. As we stand on this historic occasion, we look back with the gratitude for the foundation, founders who dreamed, the leaders who guided, and the community who supported every step of the way. Their contributions have served the strong foundation we honor today. At the same time, this Platinum Jubilee is not only about the past, it is a celebration of the present and a beacon for the future. May the spirit that has carried us through 75 glorious years continue to inspire us towards greater heights, stronger unity and renewed purpose. I, on behalf of my mission field and my family, I extend my heartfelt congratulations and warmest wishes to all who have been part of this incredible journey. May this Platinum Jubilee shine us brightly as the precious metal. It represents strong, enduring, and priceless. Happy Platinum Jubilee, blessed, and congratulations once again to each and every one. Thank you. God bless you all. Sigi wahai si tamjare haraga ayhak ki matamdi si matani lusin jarage. Psalm chapter 21 verse 20-21 ni hangi. Kasakalan tangkamay wi shimlile. Ka mangkama mina sashman ne. Kamashung kangarong eina. Lukamashan kapha mina. Kaya kakakala karing samang re. Hi rawi tuine. Saikorana. Kasing saida. Makang krala lehere. Ina shula kaina matuire. Kasha tui sahau gada. Eina address hakavai kajungale ka katonga hanga ka atam sangaure aji itumna mi plungi giji kayashi kangiya BWS we chairperson secretary executive Jubilee we convener committee li mingaye saikorali ragzi bhaida klenatum saikorali iwi kayashi ngilak kahaya
Nathum sare hilizang sarai rete ko kui milo yaw ko ma ping chairperson bing wacha ping saikora ikatha khangazan na lila Nathum me lei kishi lo commission mga eina paning khami wuivang ningshiya ye matai me da gasa khawari rajili ning kishi tra ka pongshok tele yola ta ina re makeup ta pan ngai yola bing itum ring phak jang khat ko ramnaw bing na saklak kaina yola bing di aman saklak kaina church wi mission akada da itum ni chi holaga yaw ko homana church member ga chivuna atam atam ni itum wi wang paning laga sia sami da klai chai ko je itum ring phaye ningshiya mi avuna apam hili ralaga ning kishi tuila hang shok ngai de le re khamatui la matui ngai de le re ka sai ko re mayuk kaina ina ning kishi tui hi hang shok ne shinau bing itum sai ko rele vivrana ma phaning ba kharut talent ka chung khami hai de le ye varivrawi ming tek mate khwai itum le vrivrawi pau kha ha shok khwai shinau bing itum le creative salak ka hai talent apong ka chung khami hai de le kho aji Chingjaroi now bing sai ko ra itum na apom hiri ralaga Chingjaroi now bing we ka yang shongfu kore kathar shim kathar chai ko ra welcome sa kami salam lak kaina itum ni otram nga chumi dak le chai ko ra hi itum na paning laga leisalala ka haya atam nga sa dale Nathum phasa Nathum mangla hita da third kale hita da thirjing lo ga ji ba ji hangai ye ji ainang so da Nathum mi ka haya rivrana aman ga sak talent Nathum na saksa ga the kala Nathum me temsak jili lang da Nathum na vaza la ka kering aina sam ka phang sai ko ra hi avungara na pang aina ngaran shok laga washung ka shap eina tang da mi ping wuivang otrum ga chu khawai shepa sami khawai rivrana ningjang da le kijipaji itum re makeup da mamalaya se in the Philippine we karajan hi hangai ye Philippine kiji hi rivrahina tek maleilak ka hai modern sa khawai church aka semka khawai wuivang now kharu thada now rulaga Philippine di church parashok khawai wuivang orchestra planji rirana kasane the Bible na hange borlong Silas longwe journey ji atum me itinerary planji rirana ngachemi ngasakhai laka atum me kapaning ji Asia Minor li ba thui ai sa si ke hi kata tho chang hi malai sa marad hange aji itum na aya itum de BWS women chairperson former na itum ni hanga hai Tangkhul MLA sakre shinau ji Chingjaroi yola eina ka shok nei da hangi first doctor lady doctor ji la itum Chingjaroi yola eina kharane da hang da le aji phikatha atam hili atum na Vivrawi planji purpose ji malaysa sigja hi katha hi mashoksa maraga ji baji ina hangai ye ka varivrana ngate hang ka haya keji katha akha khui shokra ge ji wuivang eina mangla jina atum na wagi ge ji planji le ngache nga sakhai laga missy dunya li wang sakhai laga Philippine ko ho apam ji le vivrana ping rak rinda khalei ana rakta khalei ana plan sada khalei ana shamshok laga special salak kaina shichin khawai ji khipa khalo ji ka leidiali focus ka sane ta hangi aya isha wo jonana shinau bing hi special salak ke the hanga haiji jili in a paning khuye tida da sada itum na Philippine we church chikleu de leidia we shimkurji paning laga itum na aji jida da leidia li paning khong jida da yola bing chikleu de Chingjaroi yola bing hi Jubilee sakleu de Jubilee sara ram hi we occasion panit aga sara ji ka yola bing li paning leidia we shim hili Philippine we church
how ko phok nei ta hangai bible na leidia we shim jili church ma how phok rang laka leidia we uklung jili very rawi mangla ke thara jina ana khamong sho laka ana jili rabam ke jine ta hangi jiwi eina mathang mangla ke thara jina ana khamong sho mi laka jili rabam ke ji eina mathang haksang da khalei hi itum na New Testament kapa atam ni singom tharawi thili Philippine wi lairi ki borna ki hangkala jilaka nishiwui li rakhare atam ji paning ung laka thanga ji da ina vrali masot mi jingko da hangi aji yolaping itum nala Chingjaroi Baptist Church li phaira karga sangala itum me apamli itum na leida leilaka Jingjui jikleo da itum nala Jingjui Church li paning unglaka itum me mangla rasang kangasaka itum me mangla paraga kuya apam hili itum me uklung itum me ninglila paning khung sampang sake pau ka phaji kui kara atam jili atum bing na ka thada nga han ka laga ka thada hopok khala ka chi hi borna hangda maleilak mani chi laga iwi ningle confidence leye chak khatyau da shinau akawi uklung le shinau akawi shimle atum na church hopok hai laga mathang rasang rarkasang mirin hile rivrana kamatha hopok mi ka hai tharan Kanau rashungda mapung pang sakra kajiba ji iwi ningli ningkamong maleilak Chingjaroi the verse akajili kapi haidale verse mati kapaji tharani varivarawi kangaran nungli Philippine wi church how kapok Europe wi ngaleli vareshi sare makeup kajiji Pavaji, Leitia we uklungli later kalehi, ashi Philippine we church na Pong shock reflect sanate hange, Jiki kalajia ka Aji itum lila, Jing Raja and a Shinau Mati, Aya issue with BWS with former women chairperson na hangare Madam Tamilana. Shinau Mati Jili, Jina education na sambang re atum na ruka hikla, ruhik. Kare Tangkhul Express Pvt atumna manglawi shongfu manglawi pongli atumwi ukungli Jisu Kristana paptang sakla ka hitata rei sangkhang saknei di jipaji mamalaya se borna latlui ta na shi church na wuivang pau ha ki shokwi apong hili lan eina ngachon khami chili khipa shinaka ili hitadala Mga John mi mako, Thessalonicali ina leida leilakala, kayak kashida Nathum na, Johora mi da, Romli ana fatobli pamda leilakala, atum na leisalala ina, aram now aka, shit kasang now akala, awing a lem ni shepa Johora kami, katong aji, paning unglaka patop wi eina, letter ji kapi unglaka, Philippine kajiwi church yang kayakha haili jang da borna hangi aji Jingjui church kaji hilang kayakha kahai akane kaji itumi ningli razang saklak ko Jingjui now being Tangkhul gadong ana Jingjui now being hiva ning therlak shamlak jamlak atumi Ning ka thurji hang kavai malay manay ta itum ni hangi. Chita ka mayna born a letter ka kapichi na kathakla chika misi dunyali later khalei church pingwi mirinji paning yang lo jite aji Jingjui church li later khalei avang ngarabing itum mirinji paning yang sai na ning ka thur kamashung kang rong wi apong aina ring jiteli ka kathali khla ka jichi leidia ka ho shinau ba hi Rivrali kapa shinau lakiji, Jisu Christa hi kipa kala, kaji ana matay manay ka kamashunga, varivra jili kapa shinau niji, ning sang lakayna, ning tong lakayna, pada kalehi varivrana late, kala varivrana, solong, silas longli, Johora laga, atum, pau hakishok taran, ning sang lakayna,
nganai ji ka chang khat vari shiwi mi rin varena uklung khamang shomi ki ji mi rin ji kali leikhla ji akha vari varawi tui khangana hi eina how ko phok nei vari varawi tui mashala varawi tui manganala vareshi ka sa mangwa mne aji ina hidada hangaye yui apa khani leidele ani khani hi church ka kama marek mane vari varawi tui khangana ma marek mane ina atam ki jivali hangi nani church ka lo varawi tui ngana lo ta ka hang hitharan ni ani na hangi church makalala church li varawi tui ma wangana lo ina ningthar hai ka ku baire ina mashung hai ka yumirin hi mashung hai ka ku baire ta hangi ka varawi tui ka shali shit ka sangli ragi ga ji nei chi aina hili leidia we mirinli kong phei jili athumwi ina karjani short aina hangai ne fellowship ji how ko phok Philippine we church how ko phok ji athum na jili how phok ka hai nei ta hangai ka ka da how phok ananing sangnak kaina ka varawi tu ji khangala wuivang varivrana awi uklung ji kamong show me how the awi uklung kamong show kami aina ngasoda awi shim kuri awi shim kamong ji le show me how the itumna khangna kasha sambangai 2 Corinthians chapter 8 we 9 the New Testament we along the kami we along the ka da hangkala ja ka church we along the kami we along the kamatan we along the model ka sa church Philippine hi akane ki bachi itum ni hangai leishi makeup ka ja personal sa makeup ka ja Philippine we letter hi akane ta hangai aji jingji now bing itum hi vivrawi lake share letter avang salak mi ping na tangkhul now bing na pa ka pa ya letter avu ngasa sai ki bachi hangai hili leida khale avang ra Jubilee hili matailak kaina hang khangai pa ji leidia hina awi mirinli awi shimkur hili haklak kaina so kami samkapang business successful ka sagala itumna aji government we service sambang laga or pam samkapang jiwi katong si na ngarabing nala jiwi samkapang ji ring ka pa ka chung ka leidale re ka jili lang mai khar da matai sang mi laga koi han tha da sang khami sina cha tha da nga cha khami ji khikla jiaka athumwe kharajan kongphei jili kamashunga varivara jili phazat laka awi leida khale talent awi skill katunga matai mai khar ga jiya varivrana awi uklung ji khamong shomi laka katang mikhavai ungram wi tek kamadeji awi sharuk sang sakke kala awi shimji rivrali khorum kawai shim nga sa hawe gijibaji itumna kharjanji ka pa sambangai chi da da sada aji nathum saikorana la hyak sailem la kaina itumle mizami mangda kale shepa sami da kale otram mangathumi da kale hi itumni ka samaning la ka sa ka ba rivrali otram khanga thula ga giji itumna shankui laka ningshiya ka jangkate aji hi ka aman ka saka Jubilee hili rangarum da kale avong rana tum saikorali rivrali so kami nga sarano kala rashungda kale na tum saikorali rivrana kamasaya uklung ji pem laka so kami kui bung laka ka chichawi ramli ka chichawi shimni han khong atam nga sasai ki bachi ina hangaye arwe ina kya makeup ke envelope now he Jubilee we convener li ina ngaran mingai dele Chili lang the women chairperson. You what Chili later. You what
women chairperson ni ina hang chi phun ngai ye aji itum hitadara la gana tum na lum tur ina itum li kavat maleilak shepa sami de kale chitaka maina kami mara de kale ping saikorali na tumi office li raga jang saikorali lum tur ina achon hi eina Fasang mikhavai, kalana to me office with screen sang kavai, in a tiamay, kakula mi haidele, hina to me vang sare. Kalachi ainang a soda, church we pastor quarterly ragazang ping, pastor ping, tower malay hailaka rasaka, tower hiva aman saklake. Everyone itum mikang dewi tawal chila misichin ngaim na atum ni matalak kaina special salak kaina sichin mikhavai ina tiaw mai ka khira mi haidale hi aina tangaure ningshiya kaire tawal church ningshiya kare itumwe missionary dimri kame kala itumwe kami wo khuirum ve pam thinglali ara itumna tangkhul shinaule verena kya khatek mateda somi haidale khla gchi Shanvai Chonvai gchi thena yang room se Chenara Baptist Youth Society Chingjaroi Baptist Church na Shanvai Chonvai gchi the atam chira khuimirna Shokrada khalei sari his seichang gashen we shon nareng gala kom simni sari bing hi bridal wear aka sada tangkhuna shichin da khalei ne
Kashan hi pila kashan ni, kashan hi arihoni modern creation ni, halak kahai kashan akane ka DSL na approve masarang bichi kashan ni. Kashan hila root kashan hoye, kashan hila arihonwi modern creation akane, ka DSL na approve masarang gachi kashan akane hila. Shokrada khalei kashan hi pali kashan hoye, kashan hi pali krui eina rakashokne. Shokrada khalei kashan hi zingdai kashan nei, kashan hi zingdai mansing lawi pangtemna da recognize kasla kashan nei, kala rasa katem pingli tribute kami sari akana. Shokrada khalei kashan hi kongra kashan hoye, kashan hi funerary rites, matailagay na tisham or gati kashan, kala gati kasar atam li shigachin sari akana. Oh,
Shokrada khalei kishan hi khangai kishan hoye kishan hi achala ka philavu bhiwi sari nei Shokrada khalei kishan hi thangang kishan hoye kishan hi hima tangkhul khurnau bing mataila gaina khalak nau shim khurping wi sari nei Shokrada khalei kishan hi horei kishan hoye kishan hi la contemporary recreation akane paulang kahai kishan akane Shokrada khalei sari hi Chingjaroi mayor nau akawi sari nei atungling awai da khalei china jamper me hoye kala azingling awai da khalei hina ajang khari hoye Shokrada khalei kachon hi Chingjaroi haura hoye kachon hi Reverend Jonah M. Solonu 1990 design samita aprivana sam kashok kachon ne
kachon hi haura kachon hoye. Kala kachon hi tangkhul wi kachon ngachai ni kura kachon akana. Grada khalei kachon hi na tanggang kachon ni kachon hi khur nau ping maleilak eina salak nau ping wi sari ni Shograda khalei kachon hi raivat kachon galo kamyo raivat kachon de la hoye kachon hi arihon bridal wear sada shikachin kachon ni kala iram chingjui nawa maran sagahai bingwi sari aka sada shichin saya iram tuye na rului kati da kohone kachon hi achon chimau oh hey lo mau khalei na oh hey lo mau khalei na Shograda khalei kachon hi sapa kachon hoye kachon hi Chingjaroi sari akane kala unisex shawl ni oh hey lo yang ram shang hao oh hey lo yang ram ka shang Shograda khalei kachon hi teru kadipui kachon hoye hila Chingjaroi kachon ni kala kachon hi awung kala maran sagahai bingwi sari ni Shograda khalei hina teru kadipui muffler hi teru kadipui kachon ni ina sem kashok muffler ni Shograda khalei kachon hina luirim kachon ni kachon hi tangkhul wi makeup kache kachon ni kala important salak kahai sari akana
Shokrada Kashan he Komisim Kashan Hoye Kashan Hila modern creation Akane Ka DSL na recognize Masarang Gachi Kashan na Shokrada Khalei Kashan Gachor Shikang Hoye Kala Adungling Avaida Khalei Hina Atsi Tamu Sari Hi Chingjaroi Sari Ne Kala Panit Panau Mohon Sari Akane Shokrada Khalei Kashan Hina Inchurchu Pi Hoye Kashan Hila Chingjaroi Sari Akane Ngalanau Pingwi Kala Hi Shimaban Rangachiping Nanui Nau Pingwi Kashan Ne Shokrada Khalei Kashan He Rose Kashan Hoye Kashan He means Rose Nation Me Tanin Sada Singshok Kashan Ne Kashan He Jubilee Kashan Ne Kashan He Ayang Ya Launch Kasane Chingjaroi Baptist Women's Society We Jubilee Samgapang We Memory Sadar Rakashok Kashan Ne achon ni ram pa oh hey
Shograda Khalei Gshen He Chingju Kuyang Hoye Gshen He Chingju wuivang important salak kahai sari akane Gshen He bridal wear aka sada shikichin sari ne Shograda Khalei Gshen He api gazubui shikang hoye Gshen He la Chingjaroi sari akane Kala shimpan kahai bingwi sari na Zata Khalei Gshen He na Kajama Bui Shikang Hoye Gshen He in church upi api gazubi Kala Gachor Shikang Katomtheilak amachut ne Shograda Khalei Gshen He Anuzubui Shikang Kala Chani Selu Gshen Ne Anuzubui Shikang Hina Nalano Bingwi Gshen Ne Kala Chani Selu Gshen He Chingju Shinao Mati Baptai Sakre Ashi Mati Le Quirumbu Le Somila E Shimrena Tribute Kami Gshen Ne Shograda Khalei Gshen He Lumnila Gshen Kala Luingamla Gshen Ne Gshen Bing He Luingamla Gshen Na Miss Luingamla Moinaoli Tribute Gasa Gshen Ne Kala Lungnila Gshen Hina Lungnila Li Tribute Kami Gshen Ne
achon chim mơ ô hey lo mơ khalei nè ô hey lo mơ khalei nè ô mơ khalei nè ô hey lo yang rơm sân hào mơ ô hey lo yang rơm cái sân nào ô rơm mơ phong rơ ring ô hey lo rơ ring con mơ ngơ ô hey lo rơ ring con mơ ngơ Tangkhul we ngajan sari here mikailak kachange mi gadong gana kakahawa Shanvai Chonvai lake ningshiya Baptist Youth Society Chingjaroi Bisili mathala na display sa migai wuivang ningshiya chung khamid laye azung shunwi ranieli shirukui mikhavai hawgapok se hasa mikhavai shalam dui hang mikhavai kashu dui hang mikhavai Quirum labam tingla sareo kala Shanvai Chonvai jithei mikhavai Baptist Youth Society li kala ariningishi se hasa migida khalei quiru ni bet solo lo he yaugahoma jisami Baptist Church li ningishi mida laye. Thank you very much. Queer Timri Amei Missionary BWS, we truly appreciate your presence and your kind words. May God bless you richly. Arriva ina gachishara ka khani sauge. Aramang zinwi pazatili, former Platinum Jubilee we committee being VA Chingjaroi CV, Shanao Long we executive Chingjaroi CV, EYO executive being Shanvai Chonvai Kangapuna Kareli Rinyo Eina Temui Shanvai Chonvai Jitei Kahai National being Kala Yorla being we Agahara Kala ngarabing saikorali Pazat mikhavai saklakaina bodalaye Kakaniali BWS we Platinum Jubilee we Tochan he Ningjang Bingjina ishiwui Frontex li Samphang Baira Gajaja we mikhangai ji milaga Samphang mi Baira gaji hi jithei khangai ne Jena Aravang Shunwi Ranye hi Kupsang Khavai Masot Lali KKL number 127 hi Samphangai ka Yari Saikorana Kayakha nang ninga da sang room say kala ningishi say hi hi queer ni bet solo lohe yaugahoma jisami Baptist Church na rangjang sang miruno.
Siasa se. Kuzain Malay kasa kava verivra nali ningshila musodla melushidale. Are nishunwi program hili nara nrome kame wuivang. Program saikorali rimpal lagina kupsum haida. Revra bunten tewina surukui mikhavai kala hilira laga wiknai sagahai tum sai guru Julino wisukami tashum mirano. Are narau tumle apam hiwaina jin reina jiho milo dat mangje jisukrisu min siag sanai. Amen.